Slice. Slice. Ya, kumanga. Slice. Siyana. Ya, nanapha nekunini ngqongqoza yo. Uwe lo. Ya, ndim na juice. Ya leke mana. Sho nana. Homa nabani? Amanodwa ma. Hey, Jenny. Convictions aya. Cha, futhi santu. Ya, manje. Ya, kuyiba la man. Ya, Ngiyini man. ngibona ngitsela phandle fonini ngikanti wayenza ntoni ndakathatha. Ah, man, please, man ngapama. Izinto. Kaleke man siya please man fita khona nje uyinga business yakho khona. Mana ndabaza ngihlelanga mana dama. Sure. Manje ngikhayele kuya. Bathole phandle. Man, sinabo man. Angithi mosuthunele ntika nendwenda baba. Ya, no ngaphumanga futhi. Ngamela manje ngikhangele ibuku yami man slice man khona ibuku yami ngiyibona mhlawumbe yami fit by lam. Bayila. Angikhangele ivulele kusasa but ngoku ngiyabuya nathi isikela hey ibuku yami ayibethi phayana futhi. Ngiyobe ndisicela ngamana ndisebenze konza phela sindwende yabo. Yes. Yini lonto lapha msiyana ngakuthi. Uthi nemithinga? Ah, nendwende man. Ndwende. Ya, fondini. Yabo abantu ngumabandi ngimole kahle phandle manje yabo you because the problem la yabo kwendini yani not man yabo alozo ngokona Man so ngathi ukulibazisa kanjalo ndithi man kanje ke ngingene njena mfeke ngene no mamela lo inezokali manje not lendi qhubekela lo business phakathi ukulibazisa amaslasi mangibanda lo man masi wange ula ngikuthini ngene lo foni Yabe. Hallo, akubhizi kangaka la wayeza. Uthi kutheni mntana? Jonga siya ungajonga izinto ezininzi. Into ziyafana zabani. Ngabe ngijonga ezininzi apha. Ziyafana izinto. Ziyafana izinto apha. Akulinga ngijonga izinto ezithintini, inkukhu ziyafana. Akulinga ngicela. Kodwa ke mfethu mina into endikuxela yona soze ndibheke ngobhayilami. Uyabona ke msiyana, la ngukho. Ayithatha ingaka. Into encinci ngaka. Ayifaka amanzi. Ayifaka umbona. Ayifaka amanzi. Ayifaka umbona. Uyibona ingaka yana nje. Mazi nombona. Ziyafana izinto leya, yami leya. Nala, ubungqaliwe mana mnala kudala wami phela le. Alona kuvela kudami yabo. Ale withi la ngayi ba okay kushapha inkukhu lahlekile. Otherwise izinto ziyafana. Saqhakaniswa ngabantu lona yami. Yabo. Isizulu. So ngishaya mfethu inkukhu yami. Lona utamfuna nje ibathi lona yami. Weho. Lona yami sigrand kuba isibuthi. Sigrand mnanami. Grand. Nawe newari wena awusoze. Dala sakagala mala yami. Abadone. Sho. No man, le way yakho le nto inkukhu yakho ndiyakuvela otherwise yabo kudala sikhangela apha nathi mama ningathi ifoni yami yakhala. Yayazi lokho abantu bakavuma. Ngusiya bhecha lo. Awufuni siya bhecha? Hayi so ifoni kasinawo ka slice balloon le hayi wrong number. Hayi wrong number. Lo muntu why uzofonelwa kum kodwa unefoni yakho? Unela ifoni yami le. Le. Uyapazama. So wasi. Abantu la yami andifuni sixabaniswe ngabantu. Ayixabanisi buthi. Yabo, lwenze ka ifoni yami le. Ufoni wami zicustomers zami Buthi uyabona le phone? Ayifumana incinci ngaka. Intoni? Le phone? Intoni? Uyabona nje bingaka nje le phone buthi. Ndayifaka umbona, ndafaka amanzi, wangena Instagram, ndafaka umbona, ndafaka amanzi, wangena WhatsApp, ndafaka umbona, ndafaka amanzi, wangena Facebook, ndafaka umbona, ndafaka amanzi, wangena Twitter. Uyabona ingaka nje ine volume, ine camera, ine screen protector, ine noni, ngamanzi sibamba, ngamanzi nombona, sibamba, ngamanzi nombona. Uyaqonda? So wena hamba ngofuna ifoni yakho kule ndawo uyibeke kuyo. Ungakulinga uzobhayizela efonini yami. Ifoni kaBlacha le. Mntanami ndiyakubona manje ngathi uphethwe lunqano. Awuba usiyana yintoni efonini? Water. Shomama ubuthe unemeeting mali ozayingena mama yimi imafoni manje ngabe ngathi siyaxabana apha. Ubuthe unemeeting ozayingena mos online. Ndimkile man. Papa isithandwa sami. Undibeka matyala.